tek sada, kada svet proslavlja 60. godišnjicu pobjede nad fašizmom, neki delić istorijske istine i istorijske pravde pokazala je Srbija prema generalu Mihajloviću i njegovoj junačkoj vojsci. Ali proces koji je počeo punog priznanja istine onakve kakva je bila u samoj Srbiji više se ne može zaustaviti. I kada Srbija bez stida, bez laži, ideoloških podmetanja bude ponosno kazala sve o generalu Mihajloviću i njegovim vojnicima, onda će to na isti način biti prihvaćeno i od svih u susedstvu i od svih u svetu. Istina je jednostavna. General Mihajlović nije priznao kapitulaciju naše vojske u aprilskom ratu. On je odbio da ratnu zastavu, molim vas, on je odbio da ratnu zastavu jugoslovenske vojske baci u blato. Ovdje je došao 13. maja i odavde odmah uputio poziv svim patriotama Jugoslavije, kraljevine raskomadane, da se dignu na ustanak protiv okupatora i na ustanak protiv nacističko-ustaške nemani u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mi moramo da znamo da je već u junu cijela Srbija bila pokrivena mrežom ljudi koji su spremali ustanak. Da je junu uveliko na oružje se digla istočna Hercegovina. Na podoružen je bila Lika, Kordun, Banija, Bosanska krajina i onda nam se desio 7. jul kada je Srbin ubio Srbina. Ustanak nama se desio ustanak protiv ustanih. Molim vas, kiša pada, ustanak protiv ustanika. Takvo nešto nije snašlo ni jednu drugu zemlju u Drugom svjetskom ratu. Od tada na bojištima bivše Jugoslavije postoje dve vojske, obe antinacističke, a međusobno zakrvljene. Neprijateljske braće udario na brata, sused na suseda, otac na sina i u tom ratu nikako nije moglo biti pobednika. Svi zajedno u takvom jednom ratu bili smo pobeđeni. Pokazalo se da Jugoslavija koja je obnovljena 1945. godine, obnovljena na takav način da je u njeno stvaranje ugrađen dinamit sa daljinskim paljenjem koji je Jugoslaviju sušio nekoliko decenija kasnije. Jedna partijska država utemeljena na neistini, između ostalog i na neistini o generalu Mihajloviću. Jedna država koja je tajila genocid na srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije mogla opstati, trajala je dokle ideologija i njen ideolog i onda se urušila. Da nije bilo drugčije 1945. da su pobedili oni koji nisu pobedili, Jugoslavija se nikada ne bi raspala. Danas bi kraljevina Jugoslavija bila jedna od najsrećnijih zemalja i bili bismo u Evropi. Ali braćo i sestre, ali bilo je kako je bilo. Ne može ni Bog sam da učini da ne bude ono što je bilo. Ja u ime naše današnje države
odajući priznanje generalu Mihajloviću, njegovoj vojsci, želim samo da pričamo da je bilo ono što je bilo i da znamo da u toj nesreći koja nas je zadesila ne može biti pobednika i nije ga moglo nikako ni biti. Ovde vidim tolike starine, još žive pripadnike Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, još žive pripadnike ravnogorskog pokreta. Na ovaj dan čekali su od 45. godine. U ime naše današnje države ja se klanjam njihovoj borbi, ja se klanjam njihovoj žrtvi. Cela Srbija treba da se pokloni njihovoj borbi, njihovoj patnji, njihovom stradanju i poklonit će se onda i ceo svet. A ta stradanja su tolika da nema tog trezora Srbije, nema tog trezora ni američkog ni britanskog da bi mogao da nadoknadi muku i nepravdu ovim ljudima i muku i nepravdu onima koji su poginuli, onima kojima još ne znamo ni grobove. Sve se to mora otkriti, uključujući i grob generala Draže. Naravno da je takvo zadovoljenje i to što je Narodna skupština Srbije na predlog partije čiji sam predsjednik napokon u pravima, počastima izjednačila Ravnogorce sa partizanima. Ali još nijedna penzija nije primljena. Zašto? Zato što se prave birokratske činovničke barijere. Tobože ne umeju da napišu uredbu o ravnogorskim penzijama. Ako ne umeju, neka se maknu, ima onih koji umeju, nisu u pitanju pare. U pitanju je nešto mnogo više. U pitanju je smisao nečega što je istina, nečega što se ne može platiti nikakvim parama. I tu nije kraj. Moraju se ukinuti sve presude ovim ljudima. Mora se vratiti oteta imovina. Mora se učiniti koliko se može posle 60 godina da se izbrišu sve te nepravde, jer verujte, laži truju mržnjom, laži dele. Istina jedina leči, istina je jedini melem, neka se Srbija isceli istinom i neka Srbija više zarobljeni njegovim vojnicima. Hvala vama, po ovome nevremenu, po ovoj skupoći i sirotinskog novčanika i budžeta, došli ste ovde opet nošeni ovom višom idejom pravde. Hvala vam za pobedu. Braćo i sestre, pozivam vas da dođete u spomen dom Srpskog pokreta obnove, gdje će gospodin Vuk Drašković, ministar inostranih dela, otvoriti izložbu posvećenu